sleepless nights, gathering quantitative and qualitative data, backed by tremendous research and science, we came up with a list of what we think, you should have on your breakfast table next. The plan is to drive around Angeles City with the local team and visit all the 5 pandesal stores that made it in our My list. expert radar says, Ay, Chayay! Happy niyan. Happy yan. Ano ba? Chayay! Happy ba yan? Ian Bernard o Jean? Dapat kalub na pa kayang bali o kaya kayang opisina o kaya kayang sakyan. Ati pandesal! Diba? Uy, tama ka ta. Although never pa mangyari ito, tangati pandesal. Dapat ang titil medyos manyaman na pa. Hindi na nagagawa ko ito. Ano yung nagagawa ko ito? Kaya mamaligwa! Salga 3-in-1 ganyan. Aliko! Salga 3-in-1, kape. Ian Bernard's Hot Pandesal Crossing! Lele Emerly. Bayo Messi. Nung i-review tayo ng team. Itang PSI na. Slow mo yun. PSI! Puri ko itang salat na yan, ang bala mo magaspang-gaspang yan. Yan. Mas ang nangyari na pwede ito, dapat yan natin katahan. Di pa yan social! Buwan eh, texture eh. Like a restaurant. Kasi kung experience kanita po itang kumakat, ang bala mo pulbus yung anong gaman. Ay, what? Ngaos ka rin pare, in expert scientific term, balas pandesal. Balas pandesal. Balas. I'm an Si Ma, expert. pachukay expert. Ako buri kay Bao. Bala mo kayo. Pandesal yan. Authentic yan eh. In my experience bilang nakapakala pandesal, authentic yan. Yung term na rin millennials ganyan legit. Legit. Ano? Kaya mo na. Meron na ako Oh, sige, oh, game. Siya? Papa. Ano, medyo mayo-mayo mo yan. Bawi ang gate ang pork tree na mo. Ba. Ano palagay mo? Burikit ang panga-crunchy na nitang exterior na. And then you get introduced to a soft interior inside. Yan. So bala mo, there's a explosion of variety of texture in your mouth. In short? In short, 3 out of 5. Okay. In-next time mo pa, NLLN. Eh, nilalalala. And Isa ko po mag-amin. Ayan, say hi po. Ayan, ako. Say hi. Thank you. Salamat. Ano po yung pekamanyaman para kaya ako para pandesal lang rin. Alright. NLLLLM Burgery. NLLN. Pangandot na kayo. niya. Wow. Hindi ka pala. Kahit ay nga ako buri eh. Mabalas yan eh, mabalas yan. Huwag mo na rin balas para makaimagine. Nga ako buri talaga yung mabalas. 1. One, okay. Ako buri yung mabalas Masakit eh. mo. Kasama mo yung talaga. Kasama ko yung si Potang experience ko niya nga nakupotang til-til kay Nicking kape. Akit mo pa itang balas hanggang kita lalam na ng baso. Eh, huwag kayo potang inuman mo yan. Ay, mabaknal ka pa eh. Siguro ito ini para kaya lang test. At utang ini ang ilina, banda, kining, harap, San Nicolas. San Nicolas. Magkano yan? According to my scholarly articles, Based on your scholarly articles and your Yes. sources from FB. yes, one of the oldest bakeries in Angeles City. Yes, Actually, yung pandesal na ini, bala mo 2 parts siya eh. Kung takap na, haluwain ang texture lang yung babo. Average 3. Wow. Yaku 3. Kasi aliya mabalas. Oo. Pinyan. Ito yung bawa. Padurot. Sana pandesal from Michael's Bakery. Bakery Special Hot Pandesal. Diamond Subdivision sa Kataya mo pong kay. Kilog-kilog. Wow. First canto. Kay mo. Ito naman po yung packaging na. Yung ka-cutie. Shakily. Apin pa yun, nga house and down. Authentic. By the way, kaya roll yun dahil baka makanya. Effort na eh. Paragawan mo Effort padurot na na eh, ba ita. O diba? It takes time. So, Amoy. katalan ka pa, ako pamanikit na malambot ni. Samping niya malambot. And I think Celine, you would agree. Diyan, Yes, ito lang kaya pa. Nandil. Akit talagang
Malambot siya. At saka, Nani, tikman Malambot tani, na. kanang tani? Bawal O, na ba? abong iba. aesthetics pa mo kayo. So sila kalambot. Wah. At saka, Tingnan datangan, why Naka- datangan? aroma and texture, aroma. If we could only, wow, if we could only transmit the our olfactory senses to you, ladies and gentlemen, the aroma is It's really, good. yes, really good. Sa lege palamanan eh. Alime. Ipain ko ng Kasi- palaman, Kenny. Oh! 3. Mm. It melts in your mouth. Actually. Yeah? Wow. Magaling yun. Magaling yan, magaling yan, magaling yan. Ayun nga. Eh, makabaknal at the same time, eh, heavy. Wow. At siyan, bukalan makagisa ko Okay, siguro okay. mga Very lima. light experience. Atin pero pa yung stand-alone pandesal. Yeah? Yes! Para ka ako, it's a very high and very generous 4.8 out of 5. 4.5, bantang ating pang room for improvement. Yan. Wow. Shirogi. Shirogi. So, somehow atin niya parang uniqueness yung Yes. packaging ng Shirogi ngayon yun. Ini ako Get buri ko one, rin ni one. Cutie la. Cutie la. Wala kalatida. Sa magkano rin yun? Sa Sa 2 pesos. Ini, yung kasandingan nini, Then cute, they're no? very handy. They fit the hand. They very handy, they fit the hand. Yes. Alam, stress ball. Wow, walang stress. Stress ball Yeah, daw. promise. Wow. It has a nice consistency to it. Nung lawen may tambala mo, it's very professionally done. Na Perfect! Kasi ini pwede ba yung kanan buo? Pwede yung samul buo? Sige, Pen. Ay! Subukan natin. Tsaka Alright. bala mo yung mega wraps. Walan mo yun naman napigilan silang penganan eh. Diba? Mga tayo ka. Mega wraps, bala mong equality. Mga tayo ka. anong puri sabihin ng grubs? Grubs. Garabyado. Okay, so let's taste. Ano ka ba kayo? May gariyak? Ining last pandesal ay niya pinili the pandesal that can stand alone. Para ka naman. Kaya ako 5 yun. Perfect ka talaga. Ito na last test. Ano niya kasi? The til experience. Dati Till experience. experience. Expert, pwedeng paabot itong kakatamong malaping harap. Eh, may bubulus ka ako. Kept. Step 1 for 3 in 1. Bali, kaya palang steering. Sasabihin na, Expert. dapat pala aliwa-aliwang direction. Yes. Kasi nung durod memo, dumurot lang mo rin ang particles. Oh, pa siya Kailangan ko So dapat mag-spread naman ito mas manyaman ni Kape. aliwa-aliwa So, So ano ito sir? Counterclockwise, clockwise na ano ito? actually, alika dapat mag-wise. Kasi, Shiroji. Manakbaging kape. Uy. niya ako kasi lalakogi. So kaya bita kita yung experience yun. Buklan me. Basta serve na itang buong Sa mag-open up yung itang pandesal to the flavor. Okay. Ayan, Do it. Ali. Drunk. Pumasok kaya. Ablo. Yan pala yan. Okay ha? Lasa In ka. 2 words ng limit men. Okay naman. Nungati ang kape. Chicken 3.5. 3.5. Okay, yung mananakbag. Mananakbag ya, boss. Palagi ako yan ng manyamang yung kape. Na, ampong Milo mo kanya na. Diba? Hot chocolate. Pongkong. Pang-royal. Pang juice. Merinda, Mountain Dew, mga yan. Blampa mo tinyang mozzarella eh. Yapin ni ing pang kape na tinape. Pang kape natin natin. Happy nini. Nung i-rate mo yung 1 to 5? Diyan ko na yung 5 niya ni. 5. Kaya tang panga down na nandito. Okay, next, Vincent. Angelina's Bakery. Angelina Jolie's. Let's do the til experience test. O, takapya mo itang tinil-til. Ayun, try itang kilibak yan. Okay, so Masin pa yung pin-exposure rin eh. No, kaya mo. Hindi ka man. Talaga. so yung masanding kanini. Makaririyak yung kaso. Lamas ang tingken. Alam mo sa tingken. Parang ako nung
Kailan masyado mag-mesh together Wow. manyaman nito. Mesh? Siguro I think pang palaman niya talaga yun eh. Siguro let's do another test. Wow. Yan bale. Wow, pwede. I'd rate the tilted experience of Angelina Pandesal 3.5. Not bad. Okay. My turn. Celine. Pandesal. Michael, Okay. Yun. Hey, wow. wait lang. Manyaman yan. Tutuloy. Shh. Sorry. Bisaya mo, ate. Manyaman niya siguro. Hindi Manyaman. naman na-rate mo. Manyaman niya, i-rate ka 5. 5. 5. Okay. 5 talaga. That's how good it is. Hanggang siguro ng palaman, okay kape, okay Good. Ini yata yung pinakamatch eh. So ulit tayo in coffee experience na. Walang bisa taang gusto mo. Kakoy ni. Feel ko manyaman niya eh. Magaling yun. Magaling niya. Uling siksik yun. Wow. Kitang Iabsad niya nga. Iabsad niya pero buya pa rin. Kitang aliyang malaso. Kaluban na itang London. Diyan king kain ni 5 yung coffee na. Bala mong made for coffee ito. Whichever pandesal you prefer, and no matter how much you argue with each other or with us in the comments, there is no doubt that this piece of bread tells us a very important story. The little brown bag you bring to your breakfast table or to your office is actually a little bag of happiness, meant to be shared and celebrated with your favorite 3-in-1 coffee. Whether you come from a poor background or from a family of the highest echelons of society, the pandesal is universally loved, and it stands as a reminder that we all come from a common ground with common ideals and a common breakfast favorite. With pandesal, we are reminded that we are meant to enjoy, commune, and break bread with another. And nakamarine, tiltil mo ne.